Drago mi uvek kada sretnem Galiba Husovića, čoveka izuzetnih vokalnih, kvalitetnih, ili tako, sposobnosti. Galibe, kako si? Dobro sam, kako si ti, Sale? Hvala na pozivu i dobrodošao. Evo, ja sam došao. Ti si odavde ili? Ja nisam odavde, ali aman sam odavde. Toliko me djelova gotivi i kaže, Galibe, ti si naš. U stvari, ja sam rodom iz Goražda, živim u Sarajevu, pa sam pomalo i u Americi i tako dalje. Pa dobro, znači svuda te ima? Svuda me ima, Sale, vjerujem. Najlepše je sa Amerikankama? Pa sa Amerikankama je malo sad teže, znaš, nisu više one koje su nekad bile, da, to ti je, promijenio se ritam, da, to je to. Ali uglavnom, dobro je, uglavnom, kako da ti kajem, meni je drago što i tebe vidim, Sale, da si ovako dobar, znaš, vidim zdravstveno da si dobar, to je najbitnije. Tako je, ali nas održava ta ljubav i pesma, je li tako? Tako je, to je uvijek tako, evo i ja bi s tebe s tobom mogu da pričam i na vina, ti, misli kako hoćeš. Ti, naravno, ti. Ja, što se tiče pjesme, pa u Americi nastupamo svugde pomalo i samostalno, a i sa pivačima koji nam dolaze tamo iz Srbije, iz Bosne, šta ja znam, tako da uvijek nam je lijepo. Kako Amerikanci reaguju na Sevdah, na bosansku narodnu pesmu? Pa iskreno da ti budem, lijepo reaguju Amerikanci koji se malo duže već druže sa našim ljudima s prostora bivše Jugoslavije. Jeste. I piju. I onda tako da su već navikli na neke i znaju zapjevati pjesmu. Interesantna je stvar, ima i koji stvarno znaju zapjevati, znaš. Ali eto, mi opet kažemo, hvala im što nas prate. Znači ti kao Bosanac od Amerikanca praviš Merakliju. Tako je. A uvijek, iskreno da ti budem, što se mene lično tiče, ja preferiram tu narodnu našu lijepu muziku i Sevdah pogotovo. O tome sam tamo i najviše poznat u Americi. Zovu me, vidiš. Sad će uključenje u program direktno, tako da mi završavamo razgovor. Drago mi je da smo se vidjeli, neke nove pesme uskoro. Jeste, već sam snimio 2 pjesme na Hayat Production. Evo, večeras je već bila jedna, koju sam premijerno izveo, a zove se Princeza. Nadam se da se publiki dopalo, a napravit ćemo i neki spot i nešto tako, da. Hvala tebi, Sale, na pozivu, da mi budeš zdravo. Čujemo se, vidimo se. Ja, hvala ti.